predstavljati, amen. Bog je v nadnaravnem. Haleluja. Haleluja. Brat Viktor, sestra Katja, izvolite. Amen. Oče. Amén. Amén. Me gozo de estar acá Resnično mi je v radost, da sem tukaj y poder compartir de su palabra y de su presencia. in da lahko delim iz Gospodove besede in njegove prisotnosti. Amén. Vamos a orar por un momento Najprej bomo molili, y darle gracias a Dios. Gospodu dali zahvalo. Yo sé que Dios está preparando tu corazón, Jaz vem, da Gospod pripravlja tvoje srce. pero vamos a orar. Padre Santo, Señor, Sveti te damos Gospod, gracias. zahvaljujemo se Gracias, ti. Padre Dios mío. Hvala ti, Oče, En el nombre del Señor Jesucristo, v Señor. imenu Jezusa Kristusa. Glorifícate, Señor, y gracias por cada siervo de Dios, siervo tuyo, Señor, por todos los que estamos acá, Señor. Padre Dios mío, para darte gloria, Oče, da por ti tu damo presencia, slavo por za tu tvojo Espíritu Santo. prisotnost, za tvojega svetega duha. Gracias por lo que cumples y lo que vas a cumplir. Hvala ti za to, Señor, kar delaš. gracias, Božji Señor. spolni, En el hvala nombre del Señor ti, v imenu Jezusa Kristusa. Amén. Amen. Vamos a abrir en el Evangelio según San Juan, Odprli bomo Soundband. v Janezovem evangeliju, Amén. Capítulo 6, 6. poglavje, del verso 1 al 15. od 1. do 15. vrstice. Y entrando en la estrategia de Dios, Če želimo vstopiti v Božjo strategijo o en la estrategia del Señor Jesucristo, ali strategijo Gospoda Jezusa Kristusa, sí, a veces queremos que el Señor nos hable, včasih želimo, da nam Gospod govori, o nos habla muchas veces, On nam govori y veliko no krat entendemos la estrategia de Él. in razumemo njegovo strategijo. Y aquí esto es una escuela del Señor, In to je Božja šola incluso del Espíritu Santo, in vključuje tudi Svetega Duha, para enseñar a la iglesia, a sus discípulos, da bi svojo cerkev in svoje učence cómo naučil es que muchas veces Él tiene preparadas las cosas. in kako Bog, na kakšen način Bog pripravlja stvari. Siempre queremos multiplicación, Mi vedno želimo množenje, blagoslov queremos que Dios siga haciendo cosas maravillosas, in mi želimo, da Gospod dela stvari in On tudi dela čudovite stvari, pero a veces toca mirar los detalles más pequeños que nos pueden llevar a sus cosas grandes. ampak včasih so zelo pomembne podrobnosti, ki nas potem pripeljejo do velikih stvari. Pero eso vamos a ver en esta porción. In zato bomo prebrali ta odlomek. Puede leerla. Del capítulo 6 al 15. Jezus nahrani 5000 mož. Potem se je Jezus prepeljal na drugo stran Galilejskega, to je Tiberijskega jezera, za njim je šla velika množica, ker je videla znamenja, ki jih je delal na bolnikih. On pa se je povzpel na goro in tam sedel s svojimi učenci. Blizu je bila Pasha, judovski praznik. Ko je Jezus tedaj povzdignil oči in videl, da prihaja k njemu velika množica, je rekel Filipu: Kje naj kupimo kruha, da bodo tile jedli? To pa je rekel, ker ga je preizkušal, sam je namreč vedel, kaj bo storil. Filip mu je odgovoril: Za 200 denarjev kruha jim ne bi bilo dosti, da bi vsak dobil vsaj majhen kos. Eden izmed njegovih učencev, Andrej, brat Simona Petra, mu je rekel: Tukaj je deček, ki ima 5 ječmenovih hlebov in 2 ribi. A kaj je to za toliko ljudi? Jezus je dejal: Posedite ljudi. Bilo pa je na tistem kraju veliko trave. Posedlo je torej kakih 5000 mož. Tedaj je Jezus vzel hlebe, se zahvalil in jih razdelil med sedeče. Prav tako je razdelil tudi ribe, kolikor so hoteli. Ko so se najedli, je rekel svojim učencem: Poberite koščke, ki so ostali, da se kaj ne izgubi. Pobrali so jih torej in napolnili 12 košar s koščki, ki so od 5 ječmenovih hlebov ostali tistim, ki so jedli. Ko so ljudje videli, da je storil znamenje, so govorili: Ta je resnično prerok, ki mora priti na svet.
Ker je Jezus spoznal, da nameravajo priti in ga silo odvesti, da bi ga postavili za kralja, se je spet sam umaknil na goro. Amén. Conocemos este pasaje muy bien. Zelo dobro poznamo ta odlomek. Habla de la multiplicación. Govori o pomnožitvi. Y cuando habla de multiplicación nos abre los ojos, nos abre el entendimiento. In kadar govorimo o pomnoženju, takrat se nam odprejo oči, odpre se nam Pero cuando empezamos a ver los primeros versos, Ampak če se pa poglobimo v prve vrstice, tenemos que tener en cuenta el sitio. Moramo upoštevati tudi to, na katerem kraju se je to Tenemos que tener en dogajalo. cuenta que fue en Tiberias, en Galilea. To je bilo v Tiberiji, pri Galilejskem jezeru. Ahí sucedieron cosas mucho maravillosas. Tam so se čudovite stvari zgodile. Y creo que fue donde el Señor hizo más señales y prodigios. In mislim, da je Gospod tam naredil največ čudežev in izrekel preroke. Ahí andó sobre las aguas. Tudi tam je hodil po jezeru. Quiere decir que hay un tiempo para concentrarnos en la presencia de Dios. In tu je zelo pomembna točka. Treba se koncentrirati na Božjo prisotnost. Y entiéndame, para entrar en la estrategia de Dios, In razumite me, da bi lahko vstopili v Božjo es strategijo, necesario alimentar la presencia de Dios je zelo pomembno uživati v Božji prisotnosti. sobre el lugar donde Dios nos ha puesto. In to na kraju, kamor nas je postavil Gospod. No sucedió esto solamente lo que el Señor hizo ahí. To se ni zgodilo samo, ne gre samo za to, kaj se je zgodilo tam. Es como cuando Dios te habla To je zelo podobno temu, ko y ti te dice, Gospod voy a govori hacer esto con tu vida, con tu familia, in ti reče, s tvojo družino in s tabo bom storil to. o con la iglesia, Ali pa s cerkvijo, o en estos lugares. ali pač v nekih krajih. Es necesario alimentar el lugar. Zelo je pomembno upoštevati, o katerem Es kraju necesario Gospod govori. entrar en esa atmósfera de la presencia de Dios. In vstopiti je treba v Božjo prisotnost. Tenga en cuenta que dentro de lo que vemos en Galilea, In morate upoštevati, da to, kar smo videli tu v ahí Galileji, formó mucho a sus discípulos. tam so bili oblikovani mnogi učenci. Muchas veces lo formó, ahí lo llamó. Ravno tam jih je Gospod poklical. Ahí él estaba en una noche de vigilia Eno noč so bili tam na straži oziroma na y de rokolovu pronto después de terminar la vigilia, in ko se je to zaključevalo, los discípulos están en la barca in so bili učenci še na čolnu, y él vino caminando sobre las aguas. je Jezus prišel po vodi. Es la primera rompimiento que hubo para Pedro y para todos los que estaban ahí. To je bilo prvo udarno spoznanje za Petra in vse, ki so bili Y tam. solamente el Señor miraba y estaba alimentando el lugar In za Gospoda je bil pomemben tisti kraj. y también formando a sus discípulos y ministrando a la gente. Tam je oblikoval svoje učence in služil ljudem. Entonces quiere decir que hay un reloj de Dios. Hay un reloj de Dios Aha, torej Bog ima svoj čas. que todo lo va a hacer en su tiempo. In vse bo naredil ob svojem času. Nosotros podemos hacer un espectáculo. Mi lahko delamo spektakle. Tú puedes gritar y saltar y decir aleluya. Ti se lahko dereš in skačeš in govoriš aleluja, Eso no va a cambiar los tiempos de Dios. ampak to ne bo vplivalo na to, kakšen čas ima Bog. Lo único que puedes entender que entras en la estrategia de Dios Kar je pomembno, da moraš razumeti, da bi vstopil v Božjo es vizijo, porque entiendes los tiempos de Dios. je to, da začneš razumevati Božji čas. Aquí dice la palabra en el segundo verso. V drugi vrstici pravi Y beseda. le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Za njim je šla velika množica, ker je videla znamenja, ki jih je delal na bolnikih. Dios quiere hacer señales Torej, Gospod želi delati y quiere znamenja. hacer milagros. On hoče delati Él es la čudeže. resurrección y la vida. On želi obnovo življenja. Pero muy diferente es seguir al Señor por señales Ampak ena stvar je, da ti slediš Gospodu zaradi znamen, a seguir al Señor porque estoy siguiendo a Jesús. drugo pa zato, da slediš Gospodu, ker je on Jezus. Hay dos diferencias. To je Que različna tú zadeva. sigues a Jesús por las señales Če mu slediš zaradi znamen, o porque te hace un milagro, ker ti je naredil čudež, Él va a seguir haciendo milagros todos los días. on vsak dan še dela in bo delal Lo čudeže. que Él quiere Ampak on hoče, es que tú te concentres en Él. da se ti osredotočiš vanj. Claro, Él hacía las señales
On je delal znamenja, para recoger y salvar a la gente. da bi pomagal in rešil ljudi. Ese era su principal ministerio. To je bil njegova ključna naloga, Salvar a la gente. da rešuje ljudi. Claro, dentro de eso hacía muchas maravillas. In znotraj tega je bilo ogromno čudežev. Pero el centro era Él. Ampak center je bil Jezus. Querían que se centraran en Él, no en las señales solamente. On je hotel, da se osredotočijo na njega, ne samo na Aquí no čudeže. está pidiendo que sigan a Jesús porque amaban a Jesús, Tu ne pravi, da so sledili Jezusa, ker so ga ljubili, sino porque amaban las señales. ampak ker so ljubili znamenja. Entonces, si una vez Dios no te responde, In če ti Gospod na enem trenutku ne odgovori, ¿qué vas a hacer? kaj boš naredil? Dios tiene la obligación de responderte todo en el tiempo que tú quieres. A ti misliš, da ima Bog dolžnost, da ti odgovori vsakič, ko ti hočeš? No. Ne. Conozco hermanas que interceden como nunca Jaz poznam sestre, ki tako goreče posredujejo kot še y nihče pelean con Dios como siempre. in se prepirajo z Bogom. Creen que porque oramos, clamamos, alabamos, gritamos, One mislijo, da ker molijo, posredujejo, se derejo, slavijo, vamos a decirle, apresúrate Dios. da bodo rekli, Bog, pohiti, dejže. Eso no va a cambiar nada. Ne, to ne bo nič El spremenilo. Señor quiere que tú te centres en Él. Gospod hoče, da se osredotočiš vanj. Por lo que Él es. Zato, kar On je. Ella puede hacer maravillas On lahko dela čudeže y seguir haciendo maravillas. in jih tudi bo delal. Pero si lo seguimos por lo que Él es, Ampak, če mu sledimo zaradi tega, kar On je, vas a saber trabajar las emociones, la estrategia de Dios. potem boš moral naučiti brzdati svoja čustva v tej strategiji, ki jo Bog ima. Yo tuve un tiempo, lo digo por experiencia, Jaz vam zdaj govorim iz svojih izkušenj. al trabajar con multitudes, Ko delaš z množicami, es maravilloso. je res čudovito. Trabajas en los dones, milagros, Ko todo. se zgodijo dejanja, čudeži, znamenja, Trabajas en la radio. če delaš na radiju. Estaba ministrando en una radio para casi toda Latinoamérica. Jaz sem enkrat služil na radiju, ki ga je slišala cela Latinska Amerika. Hace unos años estaba en México Pred nekaj leti sem bil v Mehiki y me invitaron a ministrar. in so me povabili, da tam Y služim. desde una radio llegábamos a 40 millones de personas. In iz radija smo dosegli 40 milijonov ljudi. Y después estábamos ministrando en la televisión. In služil sem tudi lahko na televiziji. Y por la tarde estaba en la cárcel. In popoldne sem pa že bil v zaporu. En esa misión, V tej misiji Dios me dijo, vas a ir a la cárcel. mi je Bog povedal, šel boš v zapor. Ya me habían dicho lo que había. Že mi je marsikaj Va a haber rekel. televisión, Televizija va a bo, haber la radio, radio bo, vas a estar en muchas multitudes. množice te bodo slišale. Pero Jesús Ampak Jezus quería que fuera a la cárcel. je želel, da grem tudi v Y zapor. creo que la cárcel es más peligrosa de todo In México. celo mislim, da je to bil najnevarnejši Que zapor para cele pedir Mehike. un permiso Prosil sem dovoljenje. tiene que ser con 6 meses de así. Torej, če prosiš dovoljenje, 6 mesecev rabiš, da ga dobiš. La gente más peligrosa. Najbolj nevarni ljudje. Y yo me recuerdo cuando terminé de estar ministrando en la radio, en la televisión, In spomnim se, ko se je ta misija na radiju pa televiziji me dejaron zaključila, solamente los pantalones y la camisa. so mi pustili samo hlače in srajco. Y nada más. In Y nič el drugega. pasaporte y la Biblia. In Biblijo pa potni list. Y le pregunté, "Oye, ¿por qué estás aquí?" In enega sem vprašal, zakaj si tu noter. Porque maté a uno, maté a otro, secuestré a este, hice a este, todos habían sido asesinos. In je rekel, bil sem enega, pa drugega, pa še enih par, vsi so bili morilci. Y le dije, Jesús, In sem rekel, Jezus, tú me dijiste que viniera a la cárcel, ti si mi rekel, da gremo v zapor, ahora tienes que tocarlos. moraš se jih zdaj dotakniti. Empezamos a predicar Začeli smo pridigati y de pronto empezaron a llorar in kmalu so začeli jokati y a recibir al Señor in sprejeli so Gospoda. en una forma sobrenatural. To je bilo nadnaravno. Jesús era el que estaba mandando. Jezus je bil tisti, ki je to vodil. A mí me hubiera gustado estar siempre en la radio y en la televisión. Meni bi bilo čisto všeč, če bi vedno ostal na radiju in televiziji. Todo cambia en mediodía.
Vse se pa je spremenilo v času enega Y popoldneva. más eso te están diciendo, te invitamos a un estadio. Me invitaban para un In estadio. povabili so me tudi na stadion. Tú tienes que venir aquí. Moraš priti sem. Y le dije, pero yo voy a ir a la cárcel. Pa sem rekel, ne morem, ker moram iti v Jesús zapor. me ha dicho que vaya a las cárceles. Jezus me je poslal v zapor. Y la gente que recibió al Señor ahí, In ljudje, ki so tam sprejeli Gospoda, ahora son líderes de iglesia so zdaj vodje cerkva y están sirviendo a Dios. in služijo Gospodu. Dice el verso 3. Tretja vrstica Entonces pravi, subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. da se je Jezus povzpel na goro in tam sedel s svojimi učenci. La multitud los seguía Množica ga je sledila y era maravilloso. in bilo je to čudovito. Pero llegó y tuvo que sentar un poco a los discípulos. Ampak, ko je prišel tja, je moral najprej malo posesti El svoje Señor učence. siempre a veces tiene que sentarnos un poquitico porque a veces nos emocionamos. Včasih tudi nas mora malo posesti, ker preveč smo... Tú te imaginas los discípulos, qué cantidad de gente, Señor. Vi se zamislite, kako so te učenci bili, wow, kakšna množica. Tú sigas haciendo milagros. Dej, Jezus, delaj še naprej čudeže. Tú sigas haciendo milagros. Dej, znamenja. Pero Jesús no quería eso. Ampak Jezus ni želel tega. Quería centrar a sus discípulos en Él. On je želel učence usmeriti Quiero vase. que te sientes un poco Dejte se malo usesti. y estabilízate en la visión, en el propósito de Dios. Stabiliziraj se v viziji, v namenu, ki ga ima Bog. Las multitudes vienen y van, Množice pridejo in grejo. pero centrarse en el Señor Če pa se ti usmeriš v te Gospoda, enseña a andar siempre en su estrategia y en su plan. se boš tako naučil vedno hoditi v njegovi strategiji in njegovem načrtu. Cuenta con lo que va a hacer Jesús, Računaj in misli na to, da bo delal Jezus. Kaj bo delal? no lo que tú puedes hacer. Ne, kaj boš ti naredil. Por eso lo sentó. Zato jih je učence posedel. Dice el verso 4. Četrta vrstica Estaba pravi, cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. blizu je bila Paska, judovski praznik. Ten en cuenta que la fiesta de los judíos y la Pascua Morate vedeti, da ta praznik, es Paska, algo, tenga en cuenta que es la libertad. to je bila stvar svobode. Para nosotros la libertad del Señor. In za nas danes to pomeni svobodo v Gospodu. Y para los judíos es otra libertad de Egipto. Tudi za Jude je imelo to pomen svobode, da Todo so šli ven iz simboliza Egipta. libertad. Vse je bilo simbol svobode. Pero en Cristo Jesús, V Kristusu Jezusu, quería en medio de esa Pascua que se acercaba, ki je bil sredi te Paske, ki se je približevala, que Jesús sería la Pascua siempre cuando estábamos concentrados. Sería el Señor Jesús nuestra Pascua Jezus je v bistvu bil ta naša Paska. y tendríamos que estar siempre concentrados en Él, In vedno moramo biti usmerjeni v njega. poner bien la mirada en Él. Dobro moramo dati svoj pogled, usmeriti na. Dice el verso 6. Šesta vrstica El pravi. 5, perdón. Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos para que coman estos? Torej, peta vrstica pravi, ko je Jezus sedaj povzdignil oči in videl, da prihaja k njemu velika množica, je rekel Filipu, kje naj kupimo kruha, da bodo tile jedli? La mayoría de las iglesias Večina cerkva están acostumbradas je vajenih, a preguntar a Dios, da Boga sprašujejo, ¿qué vas a hacer? kaj boš Y naredil? más cuando viene un profeta, confirma. Če pa sploh pride prerok, zdaj boš ti potrdil. Pero en esta situación Ampak v tej situaciji era Jesús el que estaba preguntando. je bil Jezus tisti, ki je En spraševal. medio de la multitud, Sredi množice, ¿qué vas a hacer? kaj boste naredili? ¿Qué tienes tú? Kaj imate vi? Era una formación del Señor Jesucristo. To je bil način En Jezusa medio de Kristusa. toda una fiesta, Sredi cele en zabave, medio de toda una cantidad de milagros, sredi številčnih čudežev, los tuvo que sentar y preguntarlo, Felipe, ¿cómo podemos alimentar toda esta gente? jih je posedel in vprašal, Filip, kako bomo nahranili te ljudi? ¿Ha dejado que Jesús te pregunte algo? A si ti že kdaj dovolil, da te Jezus kaj vpraša? ¿Has dejado que te pregunte por tu vida, tu esposa, por tus hijos? Si dovolil, da te povpraša o tvojem življenju, o tvoji ženi, o tvojih otrocih? ¿Qué vas a hacer? Kaj boš storil? ¿Qué destino tienes? Kakšen namen imaš? ¿Has entendido por dónde voy?
A razumeš, kam te vodi, kam ¿Has želiš? entendido mis pensamientos? A si razumel moje misli? ¿Has entendido mi destino? Si razumel moj namen? ¿Sabes por qué me sigues? Veš, zakaj mi slediš? Era Jesús el que estaba preguntando. Jezus je bil tisti, ki je spraševal. Siempre le preguntamos a Jesús, hágame esto, págame esto, dame esto. Vedno pravimo, Jezus, odgovori mi na to, pomagaj mi to plačati, pomagaj mi to narediti. Pero ahora era Jesús Ampak zdaj je Jezus, y te pregunta a ti, ki sprašuje tebe, ¿qué hay en tu corazón? kaj je v tvojem srcu? ¿Por qué lo sigues? Zakaj mu slediš? ¿Porque lo amas Zakaj ga ljubiš? o por las señales Ali zaradi znamenj? o porque estás centrado en Él? Ali zato, ker si usmerjen van? Se lo preguntó a un discípulo, On je to vprašal učenca. ¿cómo vamos a hacer? Kaj bomo naredili? Y dice el 7. In pravi 6. Y dice el 6, pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer. Rekel je to, ker ga je preizkušal, sam je namreč vedel, kaj bo storil. Es bueno que el Señor pregunte. Dobro je, da Gospod sprašuje. Mañana puedes empezar a decirle, Señor, pregúntame lo que sea. Jutri začni govoriti Gospodu, vprašaj me, kar želiš. Que te pruebe tu corazón. Naj preizkusi tvoje srce. Si estás trabajando en tu fuerza. Če ti delaš v svoji lastni moči. Yo decía hace poco que hay muchas formas de servirle a Dios. Jaz sem pred kratkim govoril o tem, da je veliko načinov, kako služiti Bogu. Aquí era por las multitudes. Tu je bilo skozi množice. Y Dios estaba probando a Felipe con las multitudes. In Gospod je preizkušal Filipa z množicami. Y Dios te puede probar por lo que estáis viviendo. In Gospod bo tudi tebe na nek način Pero preizkušal. Él sabe el destino que tienes con tu iglesia. Ampak on ve, kakšen imaš ti namen v Él svoji sabe el cerkvi. propósito que tiene con su obra. On točno ve, kakšen je njegov namen z Lo que njegovim pasa es delom. que prueba a ver qué hay en tu corazón. Ampak dovoli mu, da preizkusi, kaj je v tvojem srcu. Lo prueba solamente para centrarnos en Él, On samo zato to dela, da se mi centriramo para spet na vas. formarnos en su estrategia de su propósito. Da nas oblikuje v svoji strategiji, v svojem namenu. Nada más. Nič več. Para que no te vayas por el orgullo. Ne, da ne boš ponosen. Porque imagínense cuando hay una cantidad de multitud. Ker zamislite si takrat, ko so prisotne množice, Antes de venir acá, preden sem prišel sem, le mostraba unas fotos a mis hijos. sem svojim otrokom kazal ene slike. Cuando estaba en medio de multitudes. Ko sem bil sredi množice, Y mi hijo menor él se parece mucho a lo delgado como yo era en ese tiempo. moj mlajši sin je zelo vitek in visok, kot sem jaz bil včasih. Dice, uy, pero te pareces mucho, tú también eras delgado así. Me je vprašal, ti si tudi bil kdaj tako suh? Y me veía en medio de toda una multitud Ko me je videl sredi y me množice preguntaba a mis hijos, in so me spraševali moji sinovi. ¿cuánta gente conoció al Señor en esa noche? V tistem večeru, koliko ljudi je spoznalo Y Gospoda? eran 1000 personas. 1000 ljudi Llegaron a los pies del Señor. so prišli k Gospodu. Los sordos escuchaban. Gluhi so začeli La slišati. gente se sanaba las calzas, los dientes llegaban nuevos. Novi zobje so rasli, ljudje so bili ozdravljeni. Los sordos hablaban, los mudos hablaban. Mudci so spregovorili. Era la gloria del Señor. Res se je izkazala Božja slava. En medio de la multitud. Sredi množic. Pero hay un momento que te prueba. Ampak pride trenutek, ko je vprašanje, preizkus. Le preguntó, dice que Jesús sabía lo que tenía que hacer. Vprašal ga je, čeprav je Jezus vedel, kaj bo storil. Cuando tú sabes lo que Jesús quiere hacer, Ko ti veš, kaj Gospod hoče narediti, tú puedes preguntarle, decirle, Señor, pregúntame. ga moraš vseeno reči, Gospod, vprašaj me. Pero también puedes decirle, fórmame Ampak lahko mu pa rečeš tudi, oblikuj me en ti. v sebi. Dice la palabra
Pravi beseda. Y Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. In Filip mu je odgovoril, za 200 denarjev kruha jim ne bi bilo dosti, da bi vsak dobil vsaj majhen kos. Tristeza, ¿no? Felipe estaba mirando la contabilidad, Žalostno, Filip je gledal na množico. no estaba mirando No, la se persona dio. de Jesús, On ni gledal na to, kdo je Jezus, estaba contando con lo de él, ampak on je računal en na lo que sebe. había en la caja menor, On je računal, koliko je zdaj denarja. no en lo que Jesús podía hacer. On ni računal na to, kaj lahko Jezus Si naredi. no te concentras en lo que Jesús puede hacer Če se ne boš koncentriral v to, kaj lahko naredi y Jezus, solamente empiezas a contar por lo que tienes y puedes mover, in začneš računati na to, kaj ti imaš, kaj lahko s tem narediš, vas a perder la dirección de Dios boš izgubil usmeritev Gospodom y vas a perder la estrategia del Señor. in izgubil boš strategijo Boga. Pero si te concentras Če se en lo boš que Él puede hacer, usmeril v to, kaj lahko on stori, va a ser maravillas bodo pa to y te čudež va a sorprender. in presenetilo te bo. Eso es lo que había en el corazón de Felipe. To je bilo v Filipovem srcu. Ah, es que nomás tengo esto. Samo to imam, Él Gospod. puso una limitación. On je dal omejitev. Hay 200 denarios. 200 denarjev. Para estas 5,000 personas Za teh 5000 ljudi no es suficiente, Señor. to ni dovolj, Gospod. Quería manejarle la fe al Señor. On je hotel usmerjati Jezusovo Le vero. estaba dando órdenes al Señor. On je dal ukaze Gospodu. Le estaba sacando la contabilidad al Señor. On je kradel Gospodu. Al que lo hace todo. Tistemu, ki lahko El que naredi vino vse, del cielo a la tierra. ki je prišel iz nebes na zemljo El que es el omnipotente. in ki je vsemogočen, Es el Señor Todopoderoso. ki je Gospod vsemogočen. Dice el 7, Pravi 7. el 8, perdón. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más que esto para tantos. Eden izmed njegovih učencev, Andrej, brat Simona Petra, pa mu je rekel, tukaj je deček, ki ima 5 ječmenovih hlebov in 2 ribi. A kaj je to za toliko ljudi? Un muchacho. En deček. Posiblemente no tenía el mismo conocimiento de Felipe, Najbrž ni vedel toliko kot Filip, pero sabía quién tenía al frente. vedel pa je, koga ima pred sabo. Jesús. Jezusa. Y Andrés In Andrej activó también la fe. je tudi imel vero. Señor, con 5 panes. Gospod 5 Te está hlebov. diciendo que era más que suficiente. On je hotel s tem povedal, da je to več kot dovolj. Ya lo habían visto hacer maravillas. Oni so ga že videli, da je delal čudeže. Andrés empezó a liberar la estrategia del Señor. Andrej je začel osvobajati Gospodovo Él strategijo. empezó a entender al Señor. On je začenjal razumeti ¿Por Gospoda. dónde? Y un niño humildemente En čist ponižen deček, majhen, que saldría con su mano, Señor, aquí hay 5 panes. je dvignil roko in je rekel, tu je 5 hlebov. Humildemente, Čisto ponižno. en medio de todo eso, Sredi vsega tega. tengo esto. Jaz imam to. Tú puedes hacerlo más. Ti lahko to narediš več. El niño creyó, Deček je verjel puso al muchacho, tiene esto. in je rekel, jaz imam samo to. Puede ser suficiente. In to je dovolj. Esa es la estrategia del Señor. To je Gospodova strategija. Dice la Biblia. Pravi Božja beseda. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes y de cebada y 2 pececillos más que esto para tantos. Entonces el 10 dijo. Entonces Jesús le dijo, hacer recostar la gente, y había allí mucha ribera en aquel lugar y se recostaban como el número de 5,000 varones. Torej Jezus je dejal, posedite ljudi, bilo pa je na tistem kraju veliko trave. Posedlo je torej pa 5000 mož. Eso es fe. Eso es fe. To je vera. Esa es la estrategia del Señor. To je Božja strategija. Siéntate tranquilos,
V miru se usedite, ahora va a empezar el banquete. zdaj se bo začela zabava. Ya estaba la estrategia, Bila je strategija, ya estaban los panes, tam so bili kruh, ya estaban los peces. tam so bile ribe. Ahora la gente tenía que ponerse cómoda Zdaj so se morali ljudje udobno namestiti y tranquilos in se y umiriti esperar en el Señor in čakati na Gospoda, que pudiera hacer su obra. ki bo naredil svoje delo. Esperar. Čakati. No nos gusta esperar. Nam to ni všeč čakati. Queremos ir muchas veces delante del Señor. Mi hočemo prehiteti Gospoda. Felipe quiso ayudarle al Señor Filip je hotel pomagati y Jezusu le salió muy caro. in drago je to plačal. Esperar Čakati y estar tranquilo. in biti miren. Dice en Filipenses, por nada estáis afanosos. V Filipljanom pravi, ne vznemirjate se in ne hitite. Por nada. Ne vznemirjate se za Dice nič. nada. Za nič. Qué complicado cumplir eso, ¿no? Joj, kako je to težko narediti, ne? Le damos a la cabeza de noche y de día, Señor, ¿y por qué no esto? ¿Y por qué no esto? Mi noč in dan vrtimo v svoji glavi stavek, o Jezus, zakaj ne to, pa zakaj ne to, pa zakaj ne to. Y nos emocionamos, In smo že vsi y vznemirjeni preguntamos y decimos, Señor, in se vznemirimo in pravimo, Gospod, déjate, recuéstate tranquilo, duerma tranquilo. ampak Bog pravi, umiri se, umiri Es se, su usedi se. obra, To je njegovo delo. eres parte de Él. Ti si del tega dela. Déjalo que trabaje en tu corazón Dovoli, da delam v y tvojem que te srcu ministre en el sueño profundo, in da ti dam globoke que sanje te ministre los pensamientos de Él. in on sprosti vate svoje misli. Conforme a su gloria. Prilagodi se ti Que njegovi sea la slavi, estrategia de Dios, da boš v Božji strategiji, no en la tuya. ne v svoji strategiji. Porque así como sube, Kajti tako kot se on dvigne, también cae. tako kot se dvigneš, lahko tudi padeš. No estamos en la estrategia del Señor. Kadar nisi v Božji strategiji, Pero cuando estamos en la estrategia de Dios, kadar pa si v njegovi vas strategiji, tranquilo, greš v miru, vas en los tiempos del Señor, greš v pravem puedes času, disfrutar, lahko uživaš v tem. comes tranquilo, V miru ješ, trabajas tranquilo, disfrutas su gloria, uživaš v njegovi slavi, tu vida de familia svoje družinsko y življenje con el Señor. in z Y Gospodom. cuando tienes que evangelizar, In ko moraš evangelizirati, como lo hizo el Señor, tako kot je to naredil Gospod, fue corriendo su palabra. je samo tekla njegova beseda. Dice el verso 11. Pravi naslednja Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, y entró a sus discípulos y sus discípulos entre los que estaban recostados y así de los peces y cuantos querían. Tedaj je Jezus vzel hlebe, se zahvalil in jih razdelil med sedeče. Prav tako je razdelil tudi ribe, kolikor so hoteli. Dar gracias Zahvaljevati se por la estrategia del Señor. in zahvaljuj se ti za Gospodovo strategijo, Que sea el plan de Dios. naj bo to po Božjem načrtu. El Señor dice los panes, tomó los panes. Piše, da je Gospod vzel hlebe, No dijo que eran 5, Señor, panes, que nomás hay 5. ne piše 5 hlebov, ampak piše hlebe. Dio gracias por lo que tiene. On se je zahvalil za tisto, kar je Gracias imel. por lo que estaba comprometido. On se je zahvalil za to, kar je nekdo Jesús pripravljen estaba dati. comprometido con todos ellos In Gospod se je čutil dolžnega njim. y daba gracias. In on se je zahvalil za to. Y de ahí hizo lo sobrenatural. In od tam naprej se je dogajalo nadnaravno. Un corazón agradecido Hvaležno srce puede ver con claridad lahko jasno vidi, cómo el Padre se quiere glorificar. kako se oče želi proslaviti. Puede entender, dije, gracias Padre On je razumel, da mora reči por lo hvala que oče vas a hacer. za to, kar boš storil. Pero ahora entiendo que tú vas a hacerlo así. In zdaj razumem, da boš to naredil na tak način. Era manifestándose el Padre Celestial. Nebeški oče se je manifestiral. Y por eso daba al Señor Jesucristo In gracias. zato se je Jezus zahvaljeval. Dice el 12. Pravi 12. Y cuando vrstica. hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada.
Ko so se najedli, je rekel svojim učencem: poberite koščke, ki so ostali, da se kaj ne izgubi. Como dice, ser unos buenos administradores. Dobri računovodje, El Señor era un buen administrador. so torej tako kot Jezus. Jezus je bil dobri računovodja. Dice en primera de Pedro Prva Petrovo pismo pravi, que Dios busca buenos administradores da Gospod išče dobre upravnike, upravitelje, en su gracia. ki so po njegovi slavi. ¿Cómo vas a manejar la bendición? ¿Cómo vas a manejar la bendición? Kako boš ti ravnal z Božjim blagoslovom? El Señor siempre va a estar ministrando a multitudes. Gospod bo vedno služil množicam. Por la radio, por la televisión, por las redes sociales, por todo lado. Preko radija, televizije, socialnih omrežij. Pero a sus discípulos, Ampak svoje a su učence, iglesia, svojo cerkev, le dijo, quiero que seáis buenos administradores. je pa rekel, želim, da ste dobri upravitelji. Que sepan retener la bendición. Da boste znali Que zadržati sepas ser blagoslov. agradecido. Da boste znali biti Que sepas hvaležni. manejar las cosas en mi tiempo. Da boste znali stvari upravljati po Božjem času. Eso es lo que le estaba enseñando. To jih je učil. Para estar en la estrategia del Señor. Da si v Božji strategiji Quería bendecirlos más. jih je on želel še bolj Y los blagosloviti. bendijo tanto. In tako jih je Si blagoslovil. tú ves en la iglesia de los Hechos, Če ti pogledaš cerkev iz apostolskih del, en el capítulo 5, v 5. poglavju, el 4 y el 5, 4. in 5. se levantó toda una persecución contra la iglesia. piše, da se je dvignilo preganjanje proti cerkvi. Y el que administraba todas las cosas In tisti, ki je upravljal, vodil vse te era el stvari, Espíritu Santo. je bil Sveti Duh. Todo lo administraba el Espíritu Santo. Vse je upravljal, vodil Sveti Duh. Tenía las cosas por común. Skupne stvari so Nadie imeli. decía ser mío. Nihče ni rekel, to je moje. Era de Dios. To je bilo vse Era el Božje. Espíritu To Santo. je bilo od Svetega Duha. Un matrimonio que falló En zakon, ki ni bil uspešen, fue eliminado. se pogubil. Porque el mismo Pedro le dijo, Kajti sam Peter je rekel, tú no has fallado a los hombres, ti nisi ljudi tú razočaral, has fallado al Espíritu Santo. ampak Svetega Duha. Y murió. In umrl Y je. la mujer también. Tudi žena je umrla. Cuando son en la estrategia de Dios, Ko si v Božji strategiji, ten mucho cuidado, pazi, zelo pazi. que es el Espíritu Santo. Kajti Sveti Y Duh, cuando el Espíritu Santo toma control, ko on prevzame kontrolo, tú entras en la administración divina de Dios, ti vstopiš v božansko upravljanje, vodstvo. no la de los hombres, Ne v človeštvo, no la necesidad, ne v potrebo, sino en la necesidad. El Señor empieza a mover su espíritu con libertad. ampak v svobodo. Bog nauči, da se svoboda manifestira. Y ahí va a traer más gloria. In tam bo prinesel še več slave. Esa era la realidad de la iglesia. To je realnost, Y kakšna por je eso los največja estaba cerkev. formando. In zato jih je Gospod oblikoval. Por eso en el libro de los Hechos, Zato v apostolskih delih, cuando tú ves el capítulo 1, ko prebereš prvo poglavje, dice que le dio mandamientos en el espíritu. pravi, da jim je dal Svetega Duha. Los estaba formando en el espíritu Oblikoval jih je v duhu. para que no solamente hablaran lenguas, Ne, da bi samo govorili jezike, sino para que administraran la unción y la gloria de Dios para ir adelante. ampak da bi sprovedli Božje maziljenje in moč, da so šli naprej. ¿Cuándo se va a suceder? Le preguntaba a los discípulos. Učenci so ga spraševali, kaj se bo ¿Cuándo va zgodilo? a suceder eso? Kdaj se bo to zgodilo? Dice, no os toca a vosotros. On pa pravi, to ni vaša stvar. Cuando entrese la promesa, Ko bo prišla obljuba, vais a discernir, boste discernili, a entender. boste razumeli, boste vedeli, Vais a entender al Señor, boste razumeli porque Gospoda. es el Espíritu de Dios. Kajti to je Božji duh. Con esa promesa del Padre, S to očetovo obljubo seréis testigos en Jerusalén, boste priče po celem Jeruzalemu, en Judea, po Judeji, en Samaria v Samariji y hasta lo último de la tierra. in do vseh krajnih mej sveta. Tú eres parte de eso. Ti si del tega.
Pero tienes que entrar en la estrategia del Señor. Ampak moraš vstopiti v Božjo strategijo. Aunque vaya en contra de todas tus cosas. Čeprav gre proti vsem tvojim pričakovanjem. Pero lo que quiere Dios hacer. Ampak to, kar Bog želi storiti, Amén. ¿Estáis aquí? ste tukaj. Si el reino de Dios fuera solo emociones, Če bi bilo Božje kraljestvo odvisno samo od čustev, hubiera un avivamiento en toda la tierra. bi bilo prebujanje v vsej zemlji. Pero no es así. Ampak ni tako. Son cosas secretas de Dios To so stvari, ki que jih... son para su iglesia, Torej so Božje stvari, ki so samo za Para njegovo sus cerkev, hijos. za njegove otroke, para las familias. za družine. Eso lo quiso hacer Dios. To je želel storiti Bog. Tomó una familia On je vzel družino y le dijo a Abraham, in Abraham, Abrahamovo salga de tu tierra. in je rekel, vzemi svojo družino, pojdi iz te ¿Sabe qué žene. quiere decir eso? Kaj to pomeni? Que para entrar en la estrategia de Dios Da bi vstopil v Božjo strategijo, tiene que haber siempre desintoxicación o liberación. mora vedno najprej priti do razstrupljanja, do svobode. Las dos cosas no se pueden compartir. Oboje ne gre. Y ahí vino promesa de Dios. Šele potem pride Božja obljuba. Dice el verso Pravi 13. 13. vrsta. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada y sobraron a los que habían comido. Pobrali so jih torej in napolnili 12 košar s koščki, ki so od 5 ječmenovih hlebov ostali tistim, ki so jedli. Esas no son las cestas de ir al mercado, esas pequeñitas, no. Ne gre to samo za tiste male vrečkice, Son za unos trgovino. sacos, unas cosas muy grandes. To so bile zelo velike vreče. Y esas 12 In 12 era para cada discípulo, je bilo para cada disciplo. Sí. Za vsakega učenca ena. para que supieran la escuela del sobrenatural del Señor. Zato, da bi že enkrat se naučili te šole nadnaravnega. Cada uno cogió una cesta Vsak je pobral eno y košaro. llevaba todos los pedazos In vse koščke je moral para que pobrati. se acordaran Da bi si que zapomnili, tenían que entrar en la estrategia del Señor da morajo vstopiti v Božjo strategijo. y que no volvieran a sacar contabilidades In da ne bodo nikoli več preračunljivi. de la cabeza, de las emociones ni de su yo. Da ne bodo razmišljali v svojih glavah, da ne bodo računali na Que se. sería la manera del Señor. Ampak da gre za Božji način. Son grandes. Njegovi načini so mogočni. Dios no quiere perder nada. Gospod ne želi, da bi se karkoli Puede hacer zgodilo. maravillas, On lahko dela čudeže, pero tenemos que estar sentados en Él. ampak moramo biti centrirani vanj. Dice el 14. Pravi 14. Aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es profeta que había de venir al mundo. Ko so ljudje videli, da je storil znamenje, so govorili, ta je resnično prerok, ki mora priti na svet. El testimonio sigue corriendo. Pričevanje je dalje teklo. Todo lo que hagas en la estrategia del Señor Vse, karkoli je narejeno v Božji va a dejar un strategiji, testimonio. bo pustilo pričevanje. Véanlo más tarde, más temprano, Morda ne takoj, lo van a reconocer. ampak s časoma bodo to Porque spoznali. Jesús se encargará de eso con su palabra. Jezus je za to poskrbel v svoji besedi. El 15. 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él para hacerle rey, volvió a retirarse al monte a él solo. Ker je Jezus spoznal, da nameravajo priti in ga silo odvesti, da bi ga postavili za kralja, se je spet sam umaknil na goro. Es algo muy céntrico del Señor. To se zdi zelo egoistično od Gospoda, No se dejaba llevar por la gente, ampak on se ni pustil, da bi ga ni por los ljudje discípulos, vlekli ali pa ni učenci, por las multitudes, niti množice, ni por los milagros, niti ni čudeži, por nada. niti nič. Estaba centrado en el Padre. On je bil centriran v očeta. Es duro, ¿no? To je težko. Tocarnos el orgullo. To nas se dotakne našega ponosa. Pueden servir a Dios por los dones.
Ti lahko Bogu služiš zaradi dejanj, puedes servirle por la cultura, zaradi kulture, puedes servir por dinero, lahko zaradi denarja, por la lengua zaradi jezika, o por la voluntad del Señor. jezikov ali pa zaradi njegove volje. Y cuando es la voluntad del Señor, In kadar gre za to zadnje voljo tú Gospodovo, disfrutas tanto, boš užival. disfrutas porque sabes que Él está delante de todo esto. Uživaš zato, ker veš, da je v vsem tem on prvi. Moisés le dijo al Señor, Mojzes je rekel Gospodu. si tú ves en Éxodo capítulo 33, Če gledate drugo Mojzesovo kapitulo 33, 33, había una batalla tremenda ahí, je bila mogočna bitka tam. porque el Señor le dijo, Ker je Gospod rekel, yo no voy a ir contigo, jaz ne bom šel s tabo. no, Ne. voy a enviar mi ángel. Poslal bom svojega angela. Y Moisés dijo, no. Mojzes pa je rekel, no, ne. Y Señor, ¿por qué no? Gospod, zakaj ne? Porque es que este pueblo es muy terco, Zato, ker si trmast. es muy terco, Ljudstvo je trmasto, pardon, ljudstvo je es trmasto. muy complicado. In je zakomplicirano. Yo no voy a ir contigo. Ne bom šel s tabo. Y empezó esa intercesión In začelo se je posredovanje entre Moisés y el Señor. med Mojzesom in Gospodom. Señor, tú me has sacado con este pueblo Gospod, ti si me poklical y me dices que me mandas con un ángel. in ti praviš, da me boš poslal z angelom. Yo ya he tenido experiencias con ángeles, Señor. Jaz že imam izkušnje z angeli. Sé lo que pueden hacer los ángeles. Jaz vem, kaj lahko oni storijo. Yo sé lo que puede manifestarse los ángeles. Jaz vem, kaj lahko oni pokažejo. Si no vas tú, Ampak če ti ne greš, no me muevo de acá. potem ne gre niti jaz. Yo quiero tu presencia. Jaz želim tvojo Yo quiero que prisotnost. tú vayas delante. Želim, da Yo greš ti quiero tu naprej. estrategia. Jaz želim tvojo strategijo. Yo no quiero la estrategia de un ángel. Jaz nočem strategijo Quiero angela. la tuya. Hočem tvojo Si he strategijo. hallado gracia, si he hallado gracia, Če sem dobil to milost pri tebi, quiero que tú vayas conmigo. želim, da greš ti z mano. Que no seamos una vergüenza Da ne bomo sramota ante los egipcios. pred Egipčani. Esa es la diferencia entre la estrategia de Dios To je razlika med Božjo strategijo y tu estrategia. in tvojo strategijo. Que cuando es la estrategia del Señor, Ko si v Božji strategiji, Él está 100%. je on 100%. Aunque te pruebe, Tudi če te preizkusi, aunque llores, če jočeš, aunque digas, če govoriš, aunque grites, če se dere, pero Él está ahí ampak on je tam y no te va a dejar. in ne bo te zapustil. Estamos entendiendo. A razumemo? Dios quiere multiplicar, Gospod želi pomnožitev, pero no solamente son números. ampak ne gre samo za številke. Los números los hizo la estrategia del Señor. Številke so prišle, ko je bila tam Božja Lo strategija. sobrenatural de su presencia. Nadnaravnost njegove prisotnosti, Lo sobrenatural de su presencia. ta nadnaravnost njegove prisotnosti je bila tam. Hay muchos empresarios Veliko podjetnikov que je, tienen estrategias. ki imajo strategije Les dura un año v enem letu, y a la ruina. pa se lahko to spremeni v ruševine. Pero cuando las hacen con Dios, Ampak če pa delajo svoje strategije z las Bogom, cosas cambian. se stvari spreminjajo. Padre Santo, te doy gracias. Sveti Oče, zahvaljujem se ti. Gracias, Señor. Hvala, Gospod. Gracias, eterno Dios, Señor. Hvala, Gospod, za Padre Dios mío, Señor. tvoje delo. Te doy la honra y la gloria. Dajem ti slavo in čas, Gospod. Por eso se llama el tema Entrando en la estrategia del Señor. Zato je današnji naslov bil vstopanje v Božjo Esa strategijo. escuela no solamente lo viven los discípulos, Čez to šolo niso šli samo učenci, también nosotros tenemos que estar viviéndola. tudi mi moramo iti čez to Para šolo. nuestra vida, Za naše življenje, nuestra familia, našo družino, para donde vivimos, za to, kjer živi v cerkvi, queremos ver su gloria hočemo videti njegovo slavo, a su manera. na njegov način. Venga más multiplicación, Naj pride njegova pero pomnožitev, es su estrategia. ampak najprej njegova Es su strategija gloria. v njegovi slavi. Y cuando eso está seguro, In
In ko je to zagotovljeno, Él está colocando todos los fundamentos on postavlja temelje y está sanando y restaurando. in on obnavlja in zdravi. Y vas para arriba, no para abajo. In greš gor, ne pa dol. Si eso va a ser una carga, Če bo to breme, para Felipe eran 200 denarios. za Filipa je bilo to breme 200 Se ve que en denarjev, la caja no había más. ker ni bilo več v škatli. Pero eso no es. Es la manera del Señor. Ampak to ni bilo pravo. Prav je bil Jezusov način. Había una mujer que sufría de flujo de sangre. Bila je tudi žena, ki je trpela za tem, da je krvavela. Y ya duró 12 años andando en su estrategia. In to je trajalo 12-20 let. Lo perdió todo. Vse, 12 let vse je že izgubila zaradi tega. Cuando entró en la estrategia de Jesús, Ko pa je vstopila v Božjo vizijo, que tocar a una mujer con flujo de sangre, un manto judío, es un pecado muy grande. če bi se ju dotaknil žene, ki je krvavela, je bil to hud greh. Es muy delicado. Zelo delikatna stvar. Pero su fe Ampak njena estaba en vera Jesús. je bila v Jezusu. A él no lo podía tocar, Njega se je dotaknila. pero voy a tocar el manto. Rekla je, ne sme se dotakniti njega, ampak njegovega plašča pa lahko. Y con esa estrategia In s to strategijo fue el poder de Dios. je prišla tudi Božja moč. El Señor es de estrategias. Gospod je Bog strategij. No siempre será la misma. Ni vedno ista ta Como strategija. empecé a servir a Dios hace muchos años, Ko sem pred leti začel služiti Gospodu, es el mismo poder, pardon, es el mismo je poder, to, vedno je še ista es el moč, mismo Señor, to je isti Gospod, pero va dirigiendo en una forma diferente. ampak vedno je drugačen način. Porque Él conoce las multitudes, Ker on pozna množice, Él conoce la gente. on pozna ljudi. Antiguamente no se movía tanto las redes sociales, Včasih ni bilo mogoče preko socialnih era mrež radio o delovati. televisión Bilo je samo radio pa televizija. y ya terminabas. In to je bilo to. Ahora con las redes sociales puede llegar a miles de personas. Zdaj, ko so millones. socialna mreža, pa lahko evangelij pride do milijard ljudi. Pero si lo utilizan bien Če si to dobro uporabil, y está todo sano en su presencia, potem je to vse zdravo in dobro v njegovi prisotnosti. te doy gracias. Hvala ti, Oče. Bendecimos, Señor, tu nombre. Resnično. Agradecemos. Proslavljamo se, zahvaljujemo za tvojo prisotnost. Oh Jesús, oh Jesucristo, gracias Hvala ti, Gospod. por tu presencia, por tu Espíritu, Za tvojo Señor. prisotnost, tvojega Oh duha. Rabasaka Tarrabato de Bequete de Jesús. Padre Dios mío, Él seguirá haciendo maravillas. On bo še naprej delal čudeže. Pero es bueno sentar nuestro corazón en Él. Ampak tvoje srce naj se usede vaj. Eso es lo más importante. To je najpomembnejše. Las multitudes van a estar ahí siempre. Množice bodo vedno tam. Cuando voy a Asia, Ko grem v Azijo, la forma de vender el ministerio, je način, kako služim. al ser español, Pač sem Španec ya llama la atención. in že s tem lahko pritegnem pozornost. Profeta español, Španski prerok, es un escándalo. to je škandal. Y ahora que ganamos el mundial, mucho más. In zdaj, ko smo zmagali prvenstvo, še bolj. Todo eso influye. In vse to vpliva. Habla del Barcelona, Ko govorimo o Barceloni, habla del Madrid, ko govorimo o y Madridu, todo eso influye. vse to je vpliva. Son estrategias To so pa por el strategije. momento. V tistem trenutku, En el fútbol, el baloncesto, el deporte, todo lo cristiano. šport, vse karkoli že je, Y kristjan, tienes que aprovechar todo eso. vse to moraš izkoristiti. No puedo salir de España. Jaz ne moram iti ven iz En Španije. el paquete está todo eso. Pač to pride z mano, Španija pride z mano. No puedes sacarlo. Ne morem je ven iztrgati. Primero que te preguntan, Prvo, kar te el vprašajo, próximo mundial es en el 2023. a na naslednjem prvenstvu, ki bo leta 2023 De baloncesto. v košarki, Y va a ser en Indonesia, Filipinas y Japón. bo na Filipinih in na Japonskem. Es buen tiempo para hacer misiones. To bo dober čas za evangelizacijo, Por la expectativa que hay. ker je veliko pričakovanje. Es una estrategia.
To je strategija. Y yo les voy a contar el testimonio. In eno pričevanje vam bom zdaj povedal. Esto no se lo he contado a mucha gente. To nisem veliko ljudem povedal. Cuando empezó a jugar España Ko je začela Španija igrati contra Túnez, proti Tuniziji, hay un momento que España estaba perdiendo. je bil en trenutek, ko je Španija izgubljala Y estaba yo orando al Señor in sem molil Gospodu y me dijo, reprenda toda brujería. in je rekel, upri se vse čarovništvu. Y yo estaba en una conferencia, Jaz sem bil na eni uno de konferenci, nuestros pastores tuvieron una conferencia en Francia eni naši pastori so bili v Franciji y na Dios konferenci me recordó eso. in Gospod me je na to spomnil. Un pastor que fue futbolista En pastor, ki je bil nogometaš y fue entrenador, in je bil tudi trener, y cuando fue jugador ko je šel na igrišče, decían que cogían las gallinas y las rodeaban sobre el estadio, en el campo del je estadio, povedal, da so celo okrog stadiona mrtve kokoši para ganar los naložili. partidos. Samo zato, da bi zmagali tekmo. Y Dios me recordó eso In Gospod me je na to spomnil. y dije con mi esposa, vamos a orar. In rekel sem ženi, dajva molit. Oramos Molila sva y a los 5 minutos in čez 5 minut se liberaron las manos. so se osvobodile roke. Y yo dije, esto va en serio. In to je bilo resno. Y Dios me dijo, España va a ganar el mundial. Bog mi je rekel, Španija bo zmagala prvenstvo. Pues lo favorito era Serbia, Estados Unidos. Favoriti Srbija, ZDA. Y yo decía, ¿por qué, Señor? Sem rekel, zakaj Gospod? Y también por las futuras misiones. Tudi zaradi bodočih misij, ki bodo. Dios es Dios. Bog je Bog. Tú puedes orar por el deporte, Ti lahko moliš za šport, pero si estás en la estrategia de Dios, ampak če si v Božji strategiji, vas a ir en eso. boš pač šel v Hay tem. mucho deportista cristiano Veliko kristijanov, que športnikov je, necesita oración, ki rabijo molitev. como los gobiernos, como todo. Tako kot vlade in vse ostale stvari. Todo necesita oración. Vse potrebuje molitev. Es el cielo a la tierra. To mora se torej Božje kraljestvo na zemlji. Son vršiti. estrategias del Señor. Božje strategije. Padre Santo, Señor. Sveti Oče. Cuando venía en el avión, Ko sem prihajal z letalom, estaba jugando España je igrala Španija contra Australia. proti Avstraliji Y el Señor me decía, in Gospod mi je rekel, ¿por qué te preocupas? zakaj skrbiš? Yo he dado una estrategia Jaz sem dal strategijo y lo que no has visto hacer en nosotros, in kar nisi videl, da bi drugi storili, lo vas a ver hacer. boš videl, da se bo zgodilo skozi tebe. Y solamente la oración, In samo molitev, no se necesita ser profeta para orar en la estrategia de Dios. vi ne rabite biti preroki, da bi molili v Božji Es strategiji. sentarse con Jesús, Samo se usedi skupaj z Jezusom. estar con Jesús Centralizira se van. y que Jesús pregunte, Bodi z njim in dovoli, da que te on Él vpraša. pregunte, Da on que vpraša. tú no preguntes nada. Ne, da ti sprašuješ čisto nič. ¿Cuánto le gusta que el Señor les pregunte? Ali ste se zdaj odločili, kdo hoče, da ga Gospod sprašuje? Es una buena escuela To je dobra šola. para entrar en la estrategia de Dios, Da lahko vstopiš para v los Božjo estudios, strategijo. para el trabajo, Za para svojo las empresas, službo, za svoj para la faks, obra de Dios, para todo. podjetja, za vse. Te doy gracias. Voy a orar. Molim bom. Yo creo que es muy claro, Mislim, da je zelo jasno. muy claro. Zelo Dios jasno. quiere centrarlos en su corazón. Gospod hoče, da svoje srca centralizira. Multitudes, entiéndanme que multitudes siempre van a haber. Razumite me, da bodo množice vedno Y obstajale. Él va a hacer todo por las multitudes. In on bo vse naredil za množice. Pero quiere a sus hijos Ampak za svoje y otroke, quiere a su iglesia otroke in que cerkev entre hoče, en su da estrategia vstopi v njegovo vizijo. para asegurar toda esa bendición. Strategijo, da pride ta blagoslov. Padre Santo, Señor, tengo amigos que tienen iglesias muy grandes, Jaz imam prijatelje, ki imajo velike cerkve, grandísimas, res ogromne,
Y les tocó entrar en la estrategia de Dios. Ampak bilo je potrebno vstopiti v Božjo vizijo. Y yo me acuerdo que llegó un odontólogo a la iglesia. Spomnim se, da je enkrat prišel pastor v cerkev Y llegó el odontólogo y dijo, yo quiero servir a Dios. in je prišel in rekel, želim služiti Gospodu. El pastor dijo, ¿a dónde quieres ir? Torej, en vernik je prišel in je pastor vprašal, kam Donde hočeš iti? Jesús me envíe. In je rekel, kamor me Jezus pošlje. Y lo envió, le dijo, la iglesia le compró los aparatos In cerkev mu je kupila aparate y se fue a la gente más pobre. in je šel k najbolj revnim ljudem. Y después se levantó una obra tremenda. In tam se je dvignilo veliko delo, Porque había entrado en la estrategia del Señor. ker je vstopil v Božjo strategijo. Ya estaba dentro de la iglesia. On je že bil v cerkvi, ampak je šel. Aha, torej zobozdravnik je bil to. Señor, te doy gracias. Hvala ti, Gospod. Gracias, eterno Dios. Hasta para una sanidad, Za ozdravljenje, para un milagro, za en čudež la presencia de Dios je potrebna Božja prisotnost. puede dirigir en detalles muy mínimos, In z zelo majhnimi podrobnostmi lahko Božja prisotnost donde nos puede llevar a mucha gloria, in nas pripelje do velike slave. a mucha gloria. Do velike slave. Señor, te doy gracias. Hvala ti, Oh, Gospod. Rabasaka Tarrabatori Bekete. Satarrabatori Bekete Lebashu Rabaka. Satarrabatori Bekete Lebashu Rabaka. Señor, eres parte de un propósito. Ti si del enega namena. Estás sentado dentro de un propósito de Dios. Ti si počivaš v namenu Božjem. Señor, te doy gracias. Hvala ti, Gospod. Gracias por tu presencia Hvala za tvojo y tu prisotnost. gloria, In Señor. tvojo slavo, Gospod. Gracias por estos lugares, Señor. Hvala za te kraje, Por Gospod. tu iglesia, Za Señor. tvojo cerkev. Que tú traigas esa fuerza Da ti prinašaš que pomoč. centre los corazones Ki osredotoča en ti, srca Señor, v tebe, en Jezus. ti, en lo que tú quieres V hacer, to, kar ti hočeš en lo que storiti. quieres hacer. V kar želiš Cada narediti. día, cada Vsak segundo, dan, vsak en el trenutek. nombre de Jesús, V imenu te doy Jezus gracias. se ti zahvaljujem. Oh, Rabasaka Tarrabaturi Bekete Lebashu. Señor, gracias con toda humildad. Z vso ponižnostjo Dios utilizó los panes de un muchacho. je Bog uporabil hlebe enega dečka. Dios es fruto de humildad. Bog je središče ponižnosti. Con humildad. S ponižnostjo. No se sabe el nombre del muchacho. Niti se ne ve ime tega dečka. ¿Cómo será eso? Kako je to možno? Una humildad impresionante para hacer las cosas del Señor. Neverjetna ponižnost, kako Gospod dela stvari. Te doy gracias. Hvala ti, Gospod. Oh, Rebicata la vasita, Rabashu. Sata Rabaturi Bekete Rabashu. Gracias, Señor. Hvala ti, Gospod. Gracias, Padre Dios Santo. Te bendecimos. Hvala ti, Sveti Oče, pozdigujemo Te adoramos, Señor. Obožujemo te, Gracias Gospod. por tu presencia. Hvala za tvojo Oh, prisotnost. Rebecana la Bashu. Si Dios, el Señor, te ha hablado, Če ti je Gospod spregovoril, lo que va a hacer con tu vida, kaj bo naredil s tvojim življenjem, céntrate en Él daj, osredotoči se vanj. y dale gracias. Daj mu zahvalo. Gracias por esa palabra. Zahvali se za to Gracias besedo. por su presencia. Zahvali se za Gracias njegovo por tu vida. prisotnost. Zahvali se Gracias za tvoje por tu življenje, familia. za tvojo Gracias družino, por la sanidad. za zdravje. Y si no la has recibido, In če ga še nisi dale prejel, gracias porque Él lo puede se mu hacer. zahvali, ker on to lahko stori. Él lo puede hacer siempre y en cualquier momento y en cualquier segundo. Vsakem trenutku. Pero quiere un pueblo agradecido Ampak hoče ljudstvo, ki por je lo que hvaležno, está haciendo y lo que va a hacer to, kar dela in bo y naredil, por lo que ha hecho. in kar je že naredil. Dale gracias. Zahvali se mu. Oh, Rabasaka Tarabashua Rabakaya. Sita Rabaturi Bekete de Bashua Rabakanda Rabasita. Oh, Rabasaka Tarabaturi Bekete de Bashua Rabakaya. Sita Rabashua Rabakanda. Las estrategias vienen del Señor. Prihaja Božja strategija. Y es del Espíritu de Dios y es de su presencia. Oh, Rabasata Rabashua Rabakanda Rabashua. A veces no nos gustarán,
Včasih nam niso Pero všeč, si le gusta a Él, ampak če so njemu všeč, nos sometemos. se moramo podrediti. Oh, Rabasacata, Rabashua, Rabacanda. Gracias, eterno Dios, Señor. Hvala Padre Dios večni mío. Bog, Oče. En el nombre del Señor Jesucristo, V imenu Señor. Jezusa. Si hay alguien que no conoce al Señor Jesús Če je tu kdo, ki ne pozna Gospoda en su Jezusa corazón v svojem y que no srcu se ha sentado con in se Jesús, še ni usedel z que no Jezusom, ha tenido ese encuentro con el Señor, imej srečanje z Bogom. puede ser este un buen momento. Danes je to dober Decirle, Jesús, yo trenutek. quiero recibirte en mi corazón. Reci, Jezu, želite sprejeti v Yo svoje quiero que tú srce. seas mi Salvador. Želim, da si moj Yo rešitelj. quiero que tú guíes mi vida Želim, da ti usmerjaš moje življenje bajo tu gloria, v tvojo bajo slavo, tu estrategia. v tvojo strategijo. Oh, Rabasaca, Carrabatuna, Riqueza, Yeshua, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, V Señor. imenu Gospoda Gracias, Jezusa. Espíritu Santo. Hvala ti, Sveti Duh. Oh, Jesús, Señor. Vamos a orar. Si hay alguien enfermo, Če je tu kdo bolan, si hay enfermos, pasen acá. Voy a orar por ellos. prosim, pridite naprej, bom molil za vas. Y saber que vais a recibirlo. In verjemi, da boš to prejel. No es por mi mano, es el poder de Dios. Ne zaradi mene, zaradi Božje moči. El que se quiere glorificar. Hoče se proslaviti. Si hay alguien enfermo, levante la mano, Če pase je aquí. kdo bolan, pridi sem. No, tú no. Padre Santo, Señor. Doy gracias, Señor. Hvala ti, Isus. Oh,